boleh cuba ni bro, te hakan ni ke video mentah pada ngan petip ia ka result kepada jongka intelligence bureau kepada jong sistem arjar FR. Tapi kan mau tu kapor ka mi post jongka intelligence bureau jong ini ki security assistant hi te ka post tu kapor kampun hi kada jongka stand te kadan hadu lai tali kitiar te da don na pedang jong phi ki bom patip hadu mentaru ka result te glade penemi nadu shpo terik mentau banai hi te la don kemandu ndu sngi ai ka la mi ka result anda dapat yang speak bom patip te ki blak poi hadu ka that tier mod ba hadu lai tali tier mo gidon kadon shua ka tier 1 kadon ka tier 2 tier 1 ka di objective type objective type dan ka tier 2 ka di ka subjective type qualifying bat ka tier 3 ka di ka interview ne exam ne interview lai tali tier kadon te don apli ki poi hadu ki tier te ka result jong kini kelami mo ngan pli kadung kane kene kene ke final result of security assistant exam 2022 kini ki balayo te kandon kam saka verification of document bat ka medical kini ba phin yo join no ya ka kini ki post te kene ke menta usnem pandai kanang yat mo ketu sapet keno ha in pursuant of the scheme exam published in the detailed advertisement and on the basis of combined performance in tier 1 exam objective type held on March 23 24 tier 2 exam or subjective type qualifying held on July 9, 2023 and tier 3 exam interview conducted with effect September 25 hadu October 16, 2023. Candidates with the following roll number have been selected for appointment for the post of security assistant / executive in intelligence bureau. Dengan page bijong ka Shillong kat nungut ki bay Shillong te hakan ne badai ki ai bay daki roll numbers. Te second mau one page ya ki roll numbers jong lade lada pila ada qualify hadu ka interview lada hadu ka interview. Te naga UR kategori kidon ka UR ka OBC ke ST kumama UR OBC bagi ST ki post dan te kana ka UR kategori ki ba pass ki ba qualify kidon ngot way alai sausan ru nyopra na spok khat ngot be rumah ka UR kategori. Te gila don ki roll number ta ki ai ki roll number te sa check phi day roll number jong phi. Te OBC te kidai ki way jela kemde ne pedeng khasi kema ST ro indai khasi kema ya sekema ki ST ne dan way ar lai sau ngot na ki ST khar ngot na ki UR bat ar ngot na ka OBC way ar lai san ro nyapra na spok khar ya sekema one check kane na de kade jung snam ar hajar ar ma kema ngada pelaj itu kapor te adon ka exam shwa tier 1 kon tier 2 and consider 3 teter rumtahi ada batai tel te kitu ba qualify hadu ka hadu baik ka tier 3 tu exam interview baik te sa check hidon urun number jong phi akan ka final result ke badai jokane ma te ki bala qualifying ne try gila yo notice si ba ne filap login hi ya tu ka website kin sa pentip ya phi ya kata ka verification of document ban le ya kata medical kandon sa medical ma dong. It is also clarified that mere qualifying in a scheme of examination does not confer any right of the candidate to claim his candidature from the post. The final selection is further subject to satisfactory completion of character and antecedent verification, medical examination extra. Kita hi baru te sekarang mau check te tanggi ni nyup tip kublesuan.